ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 октябри соли 2019 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Шерализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шерализода Шараф Аҳмадҷон муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 октябри соли 2019 дар бораи аз вазифаи намояндаи ваколадор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудаҳои ҷиноятҳои хатарнок дар қаламрави давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил озод намудани Мирализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мирализода Рустам Азиз бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи намояндаи ваколадор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудаҳои ҷиноятҳои хатарнок дар қаламрави давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 октябри соли 2019 дар бораи намояндаи ваколадор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудаҳои ҷиноятҳои хатарнок дар қаламрави давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин намудани Фаттозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Фаттозода Абдусаттор Абдуқаҳор намояндаи ваколадор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хатарнок дар қаламрави давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёии Хуршед Махшулзода муовини якуми директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардида Саидзода Зафар Шералӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ озод гардид. Саидзода Зафар Шералӣ консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия таъин гардид. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои ситоди отряди сохтмонии қисми низомии 01-20 кушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамчунин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити хизмати сарбозон дар ин қисми низомӣ шинос шуданд. дар ҳудуди иншоот ҷиҳати баландбардоштани ҳисси ифтихори миллии сарбозон осорхонаи пешвои миллат бунёд ёфтааст. пас аз шиносоӣ бо шароити осорхона сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби меҳмонони олиқадр соя даст гузоштанд. 17 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисми низомии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз навсозӣ бинои ситоди отряди сохтмониро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароитҳои қисми низомӣ шинос шуданд. муҳтарам сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳузури шумо дар ифтитоҳи иншооти навбунёд барои мо сарбозону афсарони отряди сохтмонии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ифтихору сарфарозист. таърихи навини ватан гувоҳ аст ки қушунҳои сарҳадӣ маҳз бо ташаббуси шумо фарзона фарзанди миллат дар шароити сангину душвор таъсис ёфта дар тӯли 25 сол бо ғамхориву дастгириҳои падаронаи шумо ба яке аз ниҳодҳои пурзору тавонои қудратии кишвар табдил ёфтааст. имрӯз мо марзбонони ватан бо дили пур ба шумо ва халқи диёр изҳор менамоем ки ҳар зарраву ҳар ваҷаби хоки ватан фидокоронаву далерона ҳифз мешавад. хуш омадед пешвои муаззами миллат.
бинои ситоди отряди сохтмонии қушунҳои сарҳадӣ аз 2 ошёна иборат буда, дар он утоқҳои муосиру барҳаво барои кору фаъолияти ҳайати шахсӣ фароҳам оварда шудааст. Тамоми уҷраҳои корӣ бо дастгоҳ ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад. ҳамчунин дар бинои ситод толори барҳаво бо 240 ҷойи нишаст бунёд ёфта, барои гузарондани маҳфилу чорабиниҳои гуногун имконияти муосир фароҳам оварда шудааст. дар ҳудуди иншоот ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллии сарбозон осорхонаи пешвои миллат бунёд ёфтааст. пас аз шиносоӣ бо шароити осорхона, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби меҳмонони олиқадр соя даст гузоштанд. ҷиҳати сайқал додани дониши сарбозону афсарон дар дохили ситод, китобхонаи муосир бунёд ёфта бо адабиёти баландмазмун таъмин гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки китобхона ба шабакаи интернет пайваст буда, сарбозон метавонанд аз китобхонаи электронӣ ба таври васеъ истифода баранд. мо сарбозони қушунҳои сарҳадиро вақти баланде насиб гаштааст, ки дар баробари адои хизмати модар ватан ва гузаштан аз мактаби матонату мардонагӣ ҳамзамон имкон дорем аз шароиту имкониятҳои васеъи мавҷуда истифода бурда саводу дониши худро мукаммал созем. ин гуна китобхонаҳои пурганҷ дар ҳама қисму воҳидҳои қушунҳои сарҳадӣ бунёд шуданд, ки мо сарбозон дар радифи обу тоби ҷисмонӣ имкон дорем дар соатҳои фароғат аз хизмат худро рӯҳан ва маънаван обу тоб диҳем. аз китобҳои бадеию оммавӣ, аз ҳафтаномаву маҷаллаҳои шавқангез, аз китобҳои электронӣ сабақу панду ҳикмат омӯзем. президенти мамлакат дар ҳамин ҷо бо фаъолияти сехҳои истеҳсолии отряди сохтмонӣ аз наздик шинос шуданд ва бо сарбозон суҳбати самимӣ анҷом доданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ҳудуди қисми низомӣ 5 сехи истеҳсолӣ масъулаи сохтмонӣ фаъолият намуда, дар доираи корҳои навсозӣ ҳамаи коргоҳҳо бо дастгоҳ ва таҷҳизоти муосири корӣ таъмин гардиданд. дар коргоҳҳо симтур, симхор ва дигар масъулие, ки барои ҳифзи хатти сарҳад зарур аст, бо сифати баланд истеҳсол карда мешавад. ҳамзамон дар ҳудуди отряди сохтмонӣ истеҳсоли бомбпӯшҳои тунукагӣ ва дару тирезаҳои пластикиву чӯбӣ ба роҳ монда шудааст, ки ин маҳсулот барои бунёди дидбонгоҳҳо, қисмҳои низомӣ ва отрядҳои сарҳадӣ дар мамлакат истифода бурда мешавад. сарбозон барои истифодаи таҷҳизоти мазкур аз курсҳои бозомӯзӣ гузашта малакаи хуби корӣ доранд. пас аз анҷоми хизмати ҳарбӣ дар баробари обутоби бадан, сарбозон ҳамчун мутахассисони соҳибмалака ба хона бармегарданд, ки ин таҷриба бешубҳа дар ҳаёти ҳаррӯзаашон манфиати зиёд хоҳад овард. бо ташриф овардани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарфаронандаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон, ки бо чандин сехҳои замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ кушода ба истифода дода шуд. дар ин коргоҳ сарбозон ҳунарҳои кафиргариву харотӣ ва челонгариро аз худ намуда, баъд аз адои хизмат ва назди волидашон баргашта дар зиндагии шаҳрвандии онҳо натиҷаи бисёр муҳимро мебозад. мо миннатдории худамонро ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки ба мо сарбозон ин чунин шарту шароитҳоро муҳайё намуданд. пеш аз он ки ба хизмати ҳарбӣ гӯям, ин ҳунарро надоштам. барои ман дар яъне артиши миллӣ имконият ҳастад, ки дар чунин сех касб ҳунар омӯзам, ки албатта дар зиндагии шаҳрвандии мо ин яъне барои яфтани ризқгузино яъне мусоидат хоҳад кард. тамоми дастгоҳ ва таҷҳизоти корие, ки дар коргоҳ насб шудааст, аз хориҷи мамлакат ворид гардид. қобил ба тазаккур аст, ки дар қисми низомии мазкур барои хизмати ҷавонон дигар шароитҳои муосир низ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар ҳудуди отряд майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол ва волейбол таъмиру таҷдид шуда, барои тамринҳои пагоҳи рӯзии афсарону сарбозон майдончаи варзишӣ бо дастгоҳ ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин гардид. дар отряди сохтмонӣ сехи тунукҳои мавҷдор, сехи дуредгарӣ, сехҳои ҳарротӣ, челонгарӣ, кафшергарӣ ва ғайра фаъолият дорад, ки барои бунёди иншоотҳо маводи баланди сохтмонӣ истеҳсол мекунад.
ҳайат шахсии отряди сохтмонӣ дар сохтмони ҳама гуна иншоотҳо мутахассисони арзанда дорад ва сарбозон баъди адои хизмат чун соҳибкасбони боҳунар ба хонаҳои худ бармегарданд. сарбозон дар қисми низомӣ бо хӯроки серғизо, саролибоси мавсимӣ таъмин буда, хобгоҳи он аз таъмири асосӣ бароварда шуд. ҷиҳати фароғати хуби сарбозону афсарон дар дохили қисми низомӣ як гулгашти муосир бо 2 суҳбаткадаи бар ҳаво бунёд ёфта дар атрофи он гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шудааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз афсарону сарбозон даъват ба амал оварданд ки масъулияти бузурги бардошт доштаашонро бо сари баланд иҷро намуда барои ҳифзи марзу бӯми кишвари соҳиби истиқлол ҳамеша ҳушёр ва далеру чалок бошанд. гар бар сари нафси худ амири мардӣ, эй бар куру карар нукта нагири мардӣ, эй мардӣ набувад фитодаро пой задан, эй гар дасти фитодае бигири мардӣ. мусаллам аст ки шарту шароит дар қисмҳои низомӣ ва сатҳу сифати хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мавриди таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат қарор дошта, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ин самт тадбирҳои муассир андешида шудааст. хусусан қушунҳои сарҳадии мамлакат бо дастгирии пешвои муаззами миллат бо муосиртарин шароит ва дастгоҳҳои соҳавӣ таъмин гардида, отрядҳои сарҳадӣ ва қисмҳои низомӣ он пурра навсозӣ шудааст. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисми ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти пойгоҳи таъиноти моддию техникӣ оғоз бахшиданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити зисти манзилҳои истиқоматӣ ки барои афсарони қушунҳои сарҳадӣ дар ҳудуди қисми низомии мазкур бунёд гардидааст, шинос шуда ба 23 оилаи муҳофизони марзу бӯми кишвар калиди манзилҳои истиқоматиро тақдим карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон боздид намуд. ҳамчунин бо шароиту имконоти бинои навбунёди ситоди қисми ҳарбӣ ки аз 3 ошёна ва таххона иборат аст шинос шуданд. аснои шиносоӣ бо шарту шароити бинои нави ситоди қисми низомӣ президенти мамлакат бо сарбозон суҳбати самимӣ карданд. дар қисми низомӣ ҳамзамон пешвои миллат ба фаъолияти бинои нави кохи вафо оғоз бахшиданд ки бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ ва санъати баланди меъмории миллӣ аз ҷумла кандакорӣ ба таври зебову назарабо сохта шудааст. сарвари давлат зимни суҳбат аз кормандони ин ниҳод назорати ҳамаҷонибаи риояи меъёрҳои қонун ва дигар талаботҳои ҳарбиро тақозо намуда ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. лозим ба ёдоварист ки дар дохили қисми низомӣ ҳамчунин мактаби такмили ихтисос фаъолият мекунад. он барои бозомӯзиву омода намудани мутахассисони бахшҳои гуногуни ҳарбӣ пешбинӣ гашта баъд аз навсозӣ бо тамоми шароиту имконоти мусоид таъмин мебошад. дар ин муассисаи таълимӣ кормандони нуқтаҳои назорати сарҳадӣ, алоқачиён, кинологҳо, муҳандисон ва дар маҷмӯъ аз рӯи 18 ихтисос мутахассис омода мегардад. дар пойгоҳи таъминоти сарҳадӣ 2 нуқтаи назорати гузаргоҳӣ ва 1 нуқтаи назорати техникӣ бо ҳама шароити замони имрӯза бунёд ёфта деворҳои муҳофизатии гирду атрофи иншооти ҳарбӣ навсозӣ шуданд. имрӯз пас аз ифтитоҳи иншооти зарурӣ дар пойгоҳи таъминоти моддиву техникии қушунҳои сарҳадӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хизматчиёни соҳаи ақибгоҳи сохторҳои низомии кишвар мулоқот анҷом доданд. зимни мулоқот пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба дастоварду камбудиҳо дар ин самт ибрози ақида намуда аз ҷумла зикр карданд ки шароити пуртазоди замони муосир тақозо менамояд ки қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар ҳолати доимии омодабошии ҷангӣ қарор дошта бошанд. 17 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи иншооти зарурӣ дар пойгоҳи таъминоти моддию техникии қушунҳои сарҳадӣ бо хизматчиёни соҳаи ақибгоҳи сохторҳои низомии кишвар мулоқот карданд. дар вохӯрӣ роҳбарони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, масъулони таъминоти ақибгоҳӣ ва молияи сохторҳои низомӣ ва агентии таъминоти амволи махсус иштирок доштанд. дар суханронии худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба дастоварду камодиҳо дар ин самт ибрози ақида намуда аз ҷумла зикр карданд ки
شرایط پرتضاد زمان معاصر تقاضا می‌نماید که قواهای مسلح مملکت در حالت دائمی آماده‌باشی جنگ قرار داشته باشند. از همین سبب تأمینات سربازان و افسران قواهای مسلح با سلاح و مهمات حاضر زمان، سر و لباس، خوراکواری، سودشواری و دیگر مواد و محصولات اهمیت خاصه کسب می‌کند. حکومت مملکت برای تأمینات مادی خدمتچیان حربی از امکانات‌های موجوده استفاده نموده تصمیم دارد که در این سمت منبع نیز همه چاره‌های ضروری را عملی سازد. همه سال از بودجه دولت به این مقصد مبلغ‌های ضروری جدا کرده شده. تأمینات با سر و لباس و خوراکواری بهتر گشته ایستاده است. همزمان برای بهتر نمودن شرایط خدمت انفراساختار ضروری ساخته و به استفاده سپاریده می شود. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امام علی رحمان مخصوص تاکید نمودند که عقبگاه ساختار مهم قواهای مسلح به حساب رفته، سری وقت تامین کردن قسم‌های حربی و جزء و تام‌های نظامی با مواد غذایی، اموال شیعی، سودشواری و تکنیک و تجهیزات وظیفه اساسی آن به شمار می رود. در نتیجه درست به راه ماندن کار در این نهاد امروز سطح تامین‌ناکی قواهای مسلح بهتر گشته، برای سربازان و افسران شرایط مساعد خدمت فراهم آورده شده است. برای تامین کردن سربازان و افسران با سر و لباس و پایافزار خودی در نزد وزارت مدافعه و اگنتی تامینات اموال مخصوص کارخانه‌های دوزندگی و پایافزار براری فعالیت می‌نمایند که برای با جای کار تامین نمودن اعضای عائله خدمتچیان حربی و قانع نمودن طلبات قواهای مسلح مساعدت می‌نمایند. اینچنین جهتی با محصولات کشاورزی تامین نمودن جزء و تام‌های نظامی خواجگی‌های یاری رسان تأسیس داده شدند که آنها برای با سبزیجات و میوه و گوشت و شیر تامین نمودن خدمتچیان حربی نقش مهم دارند. پیشوای ملت به راهبران ساختارهای نظامی برای تشکیل این کارگاه‌ها منتداری خود را بیان کرده، باز هم تقویت بخشیدن کارها را در این سمت تقاضا نمودند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان دقت حاضرین را به کمبودی‌های در این ساحت جای داشته، از جمله استفاده ثمرناک مبلغ‌های بودجتی، بهسازی شرایط نگهداری مال و محصولات، پیشگیری صادرشوی جنایت‌های خصوصیت اقتصادی و کورپسیونی داشته جلب نموده، جهتی برطرف سازی آنها و بهتر کردن تأمینات خدمتچیان حربی دستورهای مشخص دادند. با اقدام بزرگ و بشردوستانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مناسبت 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد. این نوبت در زمینه سیاست انسان دوستانه و مردم پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قانونی درباره عفو بعد مورد اجرا قرار گرفتنش نسبت زیاده از 20,000 نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شونده ها و محکوم شدگان تطبیق می گردد که در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان عفو بی‌نظیر یا خود طلایی است. خاطررسان باید کرد که در دوران صاحب استقلالی 14 مرتبه دیگر محض با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قانون عفو در تاجیکستان قبول گردیده و تطبیق شده است و زیاده از 120,000 نفر به آزادی برآمده و از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدند. با شرافت این تشبث انسان دوستانه سرور دولت بعد مورد اجرا قرار گرفتن قانون عفو شادی و نشاط در زیاده از 20,000 خانواده افزون گردیده زندگی آنها رنگی دیگر خواهد گرفت. ساکنان کسب و کار گوناگون مملکت از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را اقدام بزرگ و بی‌نظیر بشردوستانه و غمخواری و توجه زیاد نسبت به مردم می‌دانند. پیشنهاد گردیدن لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یکی از اقدام‌های نجیب به حساب می‌رود، چون که با قبول گردیدن قانون مذکور البته برای یک قشر جامعه به نهایت خرسندی زیاد به بار می‌آورد و این نشان از انسان دوستی از خرد پیشوای ملت است که نفرانی که نسبت آنها پرونده جنایتی آغاز گردیده است و اینکه آنها محکوم شدند نشان می‌دهد و مقصد از این پیشنهاد در آن است که من بعد آنها اصلاح گردیده راهی رو درست رو پیشه نمایند و خدمت خود را برای جامعه، برای دولت، برای عائله خود گذارند.
همیشه بخشیدن گناه، عفو گناه به استقبال اون نفری که مجرم است و گناه است آمدن و به او مصلحت دادن، دستور دادن، او را به راه راست هدایت کردن همیشه از عنصرهای اصلی و ارکان پابرجای فرهنگ و تمدن و ادبیات ما به شمار می رود. منظور از اون سیاستی خب انسان دوستی، سیاست انسان پرستی و در زمینه جامعه مردم سالاری عفو کردن شخصانی که از آنها گناه صادر شده است، این نشانه والای خیرات، انسان پرستی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به شمار می رود که امروز در بین تمام کشورهای جهان یک نمونه راهبری مردم سالار، انسان دوست، انسان پرور، معدلت گستر، صاحب عدل و انصاف به ظاهر می آیند و برای تمام مردم تاجیکستان تلقین می کنند که اول اینکه گناه نکنند، در کار و در عمل احتیاطکار باشند و در برابر این هم باز برای سعی می کنند که خب آنهایی که گناه صادر کردند، جنایت صادر کردند ببخشند. من همچون یک شهروند تاکید می نمایم که پیشنهاد گردیدن لایحه قانون درباره عفو این بزرگی خرد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت معظم کشور امام علی رحمان، این پرینسیپ بزرگی انسان دوستی می باشد که جامعه نظیرش را ندیده است. تطبیق این قانون شادی و سرور می آورد و این یک به نهایت کاری بزرگ می باشد که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی در اساس عملی کردن پرینسیپ بشردوستی، پرینسیپ انسان دوستی و تکیه نمودن به اساسهای معیاری کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان می باشد عملی کرده می شود. گفتن ممکن است که این عفو طلایی است که از طرف سرور کشور پیشوای تاجیکان جهان با پیشنهاد کرده شده است. باید ذکر نمود که بخشیده توانستن گناه یکی از رسالت‌های بزرگترین عموم ملت تاجیک و مخصوصا سرور کشور ما می باشد و تاجیکان در همه دور و زمان با خصلت‌های نجیبانه خویش، با خصلت‌های انسان پرورانه، انسان دوستانه خویش در مقیاس جهان شهرت دارند و همین اصالت تاریخی که در همین عفو اخیران جناب عالی پیشنهاد کردند، من فکر میکنم که از همین اصالت تاجیکانه آن کس درک می‌دهد. در ناحیه لغش جمع‌آوری کارتوشکا شکلی عمومی میگیرد. دهقانان تلاش می‌نمایند تا حاصل 3146 گکتار کارتوشکازو را به تلف جمع‌آوری نکرده در تامین بازار استعمالی با محصولات استحصالی خودی سهم گذارند. تا امروز خواجگیداران حاصل قریب 700 گکتار کارتوشکازو را جمع‌آوری نمودند. گزارش ایدیگولی محمود. در ناحیه لغش اولین شده دهقانان شهرک وحدت و جماعت دهات جرگاتال به معرکه جمع‌آوری کارتوشکا شروع میکنند، زیرا در این محل کشت کارتوشکا در قیاس با دیگر جماعت‌های دهات بروقتر گذرانیده می شود. در موضع 500 گکتاره دشت جرگاتال اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی به جمع‌آوری زمین‌های در اختیارشان بوده مشغول بوده. همه ساله به دستاوردهای نظر است جهت افزایش استحصال کارتوشکا موفق می شوند. سال جاری با مقصد از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده دشت سرتالا اهل زحمت خواجگی محمد 2018 طریق پایگاه آبکشی آب برآورده در میدان 52 گکتار باغ اینتنسیو بنیاد نمودند. در برابر این با مقصد عاقلانه و ثمرناک استفاده نمودن بین قطارهای نهالان دهقانان کارتوشکا شناندند که این اصول کار با سبزش پوره درختان و حاصل فراوان کارتوشکا مساعدت نمود. محض غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان باعث گردید که همه ساله ساحه کارتوشکا کاری در ناحیه لغش رو به پیشروی داشته. میدان کشت و استحصال کارتوشکا افزوده بدین وسیله صدها جایهای نوی کاری تشکیل کرده شود. جناب والی همین موضوع دیدن کرده، دهقانان مصلحت دادین از تشریف جناب والی این فیض برکت همین موضوع خوشناکی کرشکد ناحیه لغش چون مکتب تجربه پیشقدم در جاده پرورش و استحصال کارتوشکا به شمار رفته. با توصیه عالمان دهقانان از راه اصولهای نو، تخم‌های خوش‌صفت، پرورش نوهای نوی تخمی در شرایط موضع‌های بلانکو ثمرناک استفاده می‌برند تا استحصال کارتوشکای خوش‌صفت باز هم افزاید.
تا همین دوره حاصل میدان قریب 700 گکتاره کارتوشکزار پوره جمع‌آوری شده. در دیگر خواجگی ها جمع‌آوری روز تا روز شکل عمومی را میگیرد. از روی معلومات اداره کشاورزی برای سال آینده خواجگی های کشاورزی تصمیم گرفتند تا از نوهای خوشصفت کارتوشکا برای کشت سال آینده بیش از 7000 تن تخم خوشصفت ذخیره کرده شود تا دهقانان ناحیه لغش میدان کشت و استحصال کارتوشکا را باز هم زیاد کنند. ایدگل محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه لغش. بیننده های عزیز، طوری در آغاز برنامه اطلاع دادیم. امروز همچنین سروری دولت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی به فعالیت پایگاه تعیینات مادی و تکنیکی آغاز بخشیدند. 17 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در قسم حربی 0122 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی به فعالیت پایگاه تامینات مادی و تکنیکی آغاز بخشیدند. محترم سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، برای ما مرزبانان وطن باعث شرف و افتخار است که شما امروز در مراسم تنتنوی افتتاح بناهای معموری و خدماتی منزل‌های زیست برای افسران پایگاه تأمینات مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نماید. این همه سازندگی و آبادکاری ها، پیشرفت مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی محض با تشبث و غمخواری های پدرانه شما عملی گردیدند. در جواب مهر و شفقت و غمخواری و دستگیری های پیوسته‌تان ما مرزبانان دیار به شما و خلق کشور قول می دهیم که هر یک وجب سرحدی مقدس وطن با دلیری و هوشیاری شرف و افتخار بلندی وطن دوستی حفظ کرده می شود. بدل کردش از نو با جنت سرا، بفخریم اکنون از این پیشوا، بنازیم از این فروزنده مرز، دفاع وطن را شماریم قرض. زی مهر و محبت، زی صدق و وفا، گوهر می فشاند زی پیشوا. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با شرایط زیست منزل‌های استقامتی که برای افسران قشون‌های سرحدی در حدود قسم نظامی مذکور بنیاد گردیده است شناس گردیده با 24 عائله محافظان مرز و بام کشور کلید منزل‌های استقامتی را تقدیم کردند. حجره‌های استقامتی نوبنیاد با مقصد فراهم آوردن شرایط ارزنده زیست در حدود پایگاه نظامی تأمیناتی برای عائله‌های افسرانی که در حمایت مرز و بام مملکت ادای خدمت می‌نمایند پیشبینی گردیده است. عائله‌های افسران با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و فعالیت و بود و باش اظهار سپاس نمودند. ما با لطف عنایت پیشوای ملت صاحب منزل استقامتی گشتیم. از آنکه در حفظ مقدسات وطن خصوصا مرز و بوم آن مسئولم به نهایت می‌ندارم. من و همسرم و فرزندهایم این غمخوری پدرانه پیشوای معظم ملت را تمام عمر فراموش نخواهیم کرد. در قسم حربی برای هیئت شخصی همچنین خانه‌های خدمت معیشی از جمله سرتلاشخانه، خانه فراغتی و خانه درزمالکنی لباس موجود است. شکرانه دوری کامرانی گویم، شکرانه پیشوای مردم پرور، شکرانه بخت و شادمانی گویم. فرزند زمانی خوب استقلالم، صاحب وطنم عجب بلند اقبالم. مثل پدرم شوم نظامی من هم، با نام پدر همیشگی می بالم. ای گل وطنم همیشه آباد بیمان، سرسبز و شکوفتری و آزاد بیمان. در سایه پرچمی بلندی ملت، ای خلق عزیز خانه آباد بیمان. سلام بابا جانی عزیز، من شرافتی رجبلی خواننده صنف دو می باشم.
من از نام خودم و از نام اهل و عائله‌مان و دستگیری به واسطه شما خیلی مینداری میکنیم که به ما و عائله‌مان خیلی دلسوزانه نظر کردید. رحمت کلام بابا جان عزیز. ای مرد بزرگ تاجیکستان، ای موملی شریفی رحمان، مشهور بگشت خلق تاجیک با نام شما و آل سامان. رحمت یک جان تشکر ناس کن آسان президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ хоҷагиҳои ёрасони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дидан намуданд. дар намоиши маҳсулоти кишоварзӣ сабзавоту мевагӣ полизиҳо чорво ва паррандаҳои гуногун ба намоиш гузошта шуданд ки ҳамаи онҳо дар хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадӣ парвариш карда мешаванд. барои беҳтар намудани таъминоти ҳайати шахсӣ бо маводи ғизоӣ дар хоҷагиҳои ёрасон соли 2019 дар масоҳати умумии 390 гектар маҳсулоти кишоварзӣ кишт карда шуд. барои мо шароити бузурге насиб гаштааст ки сарҳадбонони далери ватанро ба маводи озуқа таъмин намоем, зеро онҳо хоки муқаддаси зархезро ба матонату диловарӣ ҳифз менамоянд. ба ҳар ҷавонписарони ватан модарвор муроҷиат карда мегӯям ки бо шараф бошанд ва хизмати ватан модарро қарзи худ шуморанд. афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ дар баробари таъмини амнияти миллӣ, пойдории сулҳу суботи сартосарӣ ҳамзамон бо истифода аз хоҷагиҳои ёрасони кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ки аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба шумор меравад саҳми арзанда мегузоранд. имрӯзҳо хоҷагиҳои ёрасони қушунҳои сарҳадӣ дар шаҳру ноҳияҳои лахш, ховалин, рӯшон, ишкошин, панҷакен, исфара ва кӯҳистони мастчоҳ амал мекунанд. дар ҳудуди шаҳраки ҳарбӣ ду бинои алоҳидаи амборҳои марказӣ бо сардхонаҳо ҷойгиранд ки барои захираи маводи ғизоӣ пешбинӣ шудааст. сипас сарвари давлат аз шароити фароҳамгардидаи бинои навбунёди ситоди қисми ҳарбӣ ки аз 3 ошуна ва таххона иборат аст шинос шуданд. бинои ситоди ҳарбӣ аз 26 утоқи корӣ барои ҳайати роҳбарикунанда, хобгоҳ барои 240 нафар, ҳаммом, хонаи хизмати маишӣ, амбори нигоҳдории маҳсулот ва сару либоси ҳарбӣ, хонаҳои фароғатӣ ва ҳуҷраҳои кории афсарон иборат мебошад. аснои шиносоӣ бо шарту шароити бинои нави ситоди қисми низомӣ президенти мамлакат бо сарбозон суҳбати самимӣ карданд. тавре маълум гардид, бинои навбунёд барои омӯхтани нозукиҳои сарҳадбонӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. чунин шароити зарурӣ имконият фароҳам менамояд ки минбаъд сарбозону афсарони қисми низомии мазкур бо дарки баланди масъулияти ватандорӣ ҳамчун мутахассисони баландихтисос омода гарданд ва марзубуми кишварро ҳифзу ҳимоят намоянд. марзбонони кишвари мо имрӯз аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахсус аз ҳусни таваҷҷӯҳи ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат басо сипосгузор миннатпазир мебошанд. мо марзбонони кишвар имрӯз дар ҷавоб ба ҳамаи ин ғамхориҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат дар назди халқи худ қавл медиҳем ки фазои орому осуда ва сулҳу суботи сартосарии мамлакатро ба таври ҳамешагӣ нигоҳ медорем. ҳамчунин дар дохили пойгоҳи таъминоти моддию техникӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо имкониятҳои коргоҳи дузандагӣ шинос шуда барои фаъолияти дурусту самараноки он ба масъулин дастуру супоришҳои муфид доданд. коргоҳи дузандагӣ 50 нафарро бо кори доимӣ ҷалб намуда дар ин иншоот асосан занону духтарони афсарон ба кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. با تشبث جناب عالی ما امروز صاحب خانه زنها در خانه می نشستیم، امروز صاحب جای کار گشتیم، با معاش خوب تامین هستیم. ما امروز شکرگزار میکنیم که از جناب عالی امروز آنها را با همین کارهای دوزندگی تامین کردند. در سخی 3 سالی دوختی سر و لباس، رخت خواب و دیگر مهمات ضروری برای سربازان و افسران جزو تامهای قشونهای سرحدی با صفت بلند آماده می شود. همه مرزبانان وطن میدانند که تاسیس و رشد
рушту камоли қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо ташаббус ва иқдоми шахсии ҷаноби олӣ амалӣ гаштааст. Дар қатори он ҳама иншооту ободкориҳое ки дар қисми воҳидҳои қушунҳои сарҳадӣ бунёд гардиданд, сохта ва ба истифода дода шудани ин сехи дузандагӣ низ натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат мебошад. Дар сехи мазкур зиёда аз 50 ҷойи корӣ мавҷуд буда барои хизматчиёни ҳарбӣ ва қисми воҳидҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон сару либос, ҷиҳози бистарӣ, ҷиҳози хоб духта дода мешавад. бо дар назардошти талабот дар коргоҳ имконияти ба роҳ мондани истеҳсоли сару либоси мактабӣ барои хонандагону омӯзгорони мактабҳои миёна низ мавҷуд аст. дар дохили қисми низомӣ ҳамзамон пешвои миллат ба фаъолияти бинои нави кохи Вафо оғоз бахшиданд. бино бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ ва санъати меъмории миллӣ аз ҷумла кандакорӣ ба таври зебову назаррабо сохта шудааст. толори маҷлиси кохи Вафо дорои 360 ҷои нишаст буда, дар он барои гузарондани ҷамъомаду чорабиниҳои фарҳангӣ шароити мусоид фароҳам аст. ин иншоот ҳамзамон дорои китобхона бо адабиёти бою рангин барои сарбозон буда, дар дохили он осорхона оид ба кору фаъолияти созандаи пешвои миллат ҳамчун намунаи дарси мардонагӣ таъсис дода шудааст. осорхона китоби гӯёву ҷолибе аст ки моро бо гузаштаи сабақангези тарихӣ ошно месозад. сад шукр ки дар тамоми марказҳои таълимии қушунҳои сарҳадӣ ва қисму воҳиди зиёди онҳо осорхонаҳову китобхонаҳо бунёд шуданд ва мо сарбозон дар радифи обутоби ҷисмонӣ ҳамчунин рӯҳан ва маънаван сабақ меомӯзем ва бо донишу огоҳии бештар аз ин мактаби мардонагиву ҷасорат ба назди волидону пайвандонамон бармегардем ва тамоми умр ифтихор аз он хоҳем кард ки ин мактаби матонату шуҷоат ва мардиву одамиятро мо дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштаем. ғайр аз ин дар ҳудуди иншооти мазкур осорхона бо дастгоҳу таҷҳизот барои тамошои марҳилаҳои гуногуни таърихӣ сохта ба истифода дода шуд. деворҳои иншооти мазкур бо мусаввараҳои таърихӣ ки аз гузаштаву имрӯзаи Тоҷикистон қисса мекунад ба таври зебо оро ёфтааст. сарвари давлат зимни суҳбат аз кормандони ин ниҳод назорати ҳамаҷонибаи риояи меъёрҳои қонун ва дигар талаботҳои ҳарбиро тақозо намуда ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. дар 5 соли охир дар ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд кохҳои муҳташам сохта ба истифода дода шуданд. имрӯз бошад кохи бо номи Вафоро сохта ба истифода доданд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ба ҳамон хотир номи Вафо гузоштанд ки афсарону прапошкон ва сарбозони қушунҳои сарҳадӣ дар қасами ёдкардаи худ ки ба модар ватан карданд вафодор бошанд. лозим ба ёдоварист ки дар дохили қисми низомӣ ҳамчунин мактаби такмили ихтисос фаъолият мекунад. он барои бозомӯзиву омода намудани мутахассисони бахшҳои гуногуни ҳарбӣ пешбинӣ гашта баъди аз навсозӣ бо тамоми шароиту имконоти мусоид таъмин мебошад. дар ин муассисаи таълимӣ кормандони нуқтаҳои назорати сарҳадӣ, алоқачиён, кинологҳо, муҳандисон ва дар маҷмӯъ аз рӯи 18 ихтисос мутахассис омода мегардад. ман фидои хокҳои марзу бумат кишварам, меҳри покатро ба қалби афсарӣ мепарварам. дар канорат ман расидам бар камоли одамӣ, ганҷи истиқлоли ту қимматтарини гавҳарам. марз ва марзбонӣ аз азал барои мардуми тоҷик амри муқаддасу пуршараф буда, вазифаи асосии марзбонон таъмини амнiyatu осудагии кишвар мебошад. фирдавсии бузургвор дар шоҳномаи безаволи худ таъкид кардааст ки ба хотир биоред андазҳо, ҳифозат намоед аз марзҳо. ҳакими тусӣ боз дар ин маъне меафзояд: мадоред бедидбон марзи хиш, падид оваред андарон арзи хиш. имрӯзҳо сарҳадбонони мо қарзи фарзандии хишро дар назди ватан модар ва давлати соҳиб истиқлоламон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ба ҷо оварда истодаанд. барои гузаштан аз курсҳои бозомӯзӣ дар синфхонаҳои дарсӣ шароити мусоид ва асбобу аёниятҳои таълимӣ фароҳам аст.
در داخل قسم حربی نقطه طبی با اتاق‌های داروگذرانی، خوراکخوری و خواب سربازان، اینچنین مغازه خوراکواری و سر و لباس موجود میباشد. در پایگاه تامیناتی سرحدی 2 نقطه نظارت گذرگاهی و 1 نقطه نظارت تکنیکی با همه شرایط زمان امروزه بنیاد یافته، دیوارهای محافظتی گرد و اطراف انشاءات حربی نوسازی شدند. در دایره نوسازی مسافت زیاده از 1 کیلومتر راههای ماشینگرد و پیاده راههای حدود اتریت پرره منفرش کرده شده است. در حدود پایگاه تامینات مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی میدانی وسیع ورزشی ساخته شده است که در آن سربازان و افسران با بازی‌های گوناگون ورزشی از جمله فوتبال مشغول می‌شوند. همزمان تالاری بر هوای ورزشی در این پایگاه نظامی بنیاد شده است که برای گذراندن چرابنی‌های گوناگون موافق است. آن از میدانچه خرد، اتاق‌های کاری، انبار و حمام عبارت میباشد. در تالار مذکور تجهیزات گوناگون ورزشی موجود است که برای تمرین همه‌جانبه افسران و سربازان و جسماً آب و تاب یافتن آنها مساعدت میکند. آنهایی که امروز این خاک مقدس، این مرز شرف و سعادت را دلاورانه حفظ مینمایند، جوانمردان اصیل، فرزندان سعادتمند و وفادار این وطن می باشند. برای فرزندان خدمتچیان این نهاد نظامی همچنین در پایگاه تامینات مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی میدانچه بازی کودکان با تمام شرایط زمان معاصر ساخته شده است. باغ فراغتی در مساحت 491 متر مربع میدان گسترده، در آن زیاده از 110 نهال سایه افکن و 2160 عدد گل‌های موسمی و دائمی شینانیده شده است و چراغک‌ها برای روشنی شبانه مجهز گردیده است. به خاطر سرسبز و خرمگردانی اطراف انشاءات مساحت 1519 متر مربع گلکاری و سبززار شده، زیاده از 780 عدد درختان میوه‌دهنده و سایه افکن شینانیده شده است. آشخانه سربازان قسم حربی برای 240 نفر در یک وقت پیشبینی گردیده است. بیننده‌های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.